wangalizi kaya onga mdunga o harima le daho la baada majimata usiku wa lelo ngarjihunra o tujuru harima mji mtukufu wa baada maji la Domba capital ya Domba hezi hazi panda mwana zahe ye pare ikaya o injia nziani ngendele yao abonge ngarjihunra o harima mji mtukufu wa baada maji la Domba ikaondo mahala nikaya o mji watoa yeze arugiza hao hezi hazi zahe pare ikaya wazi njianziani ranzinda bala hata lelo abonge hamande likonga monao ngazendele yao batu au daho tutengelea abwenda rende la munishieni bahanu yezi hazizinu ziliyo abonge bando banu ikayao le kafuli nungali rengwao habwenda ndi lifanyeze hazi zahe yepare ikayao ya misara Mtsangadjou waswili harima omji wa bana maji lirenge bana maji awaswili harima nejiji jitukufu capital ya yembajini Foumbouni ngome abongeze hazi zinjia nziani ngazendele yao baturio no aulaya ukana rejeri hime batu hahumunishani helizi hazi kaya wozi njia nziani ngazendele yao abonge balando bani kaya wo monao mono ikaya ndo bani leka kuli pulwao nana ze hazi kaya ngwazifanyao harima omji wabana maji ovanika yao waje hanti waje sali samahani heze hazi kaya ngonizo wendao hizo abonge batulo no audaho tengelea haku Nigeria munisheni yeze hazi ikaya ngazendele yao hata mpaka ndabaha kazi chazia ngazendele yao nado hotame nano mpuo bohulohi hakulekeza yili yepare kaya yani saranzi Mtsangadjou ya Dimani huwaswidi harima capital ya hatu capital ya ye mbajini Foumbouni ngome abonge yono aula baatu ohima leda holahani kama laada konsuli mahabulishiani habudunga yeze hazi kaya ngazendele yao harima yepare national ikao yandisa ranzi Mtsangadjou ya Dimani ikao yazino ifanywa transhmili yenzima yedali ya ranzi Mtsangadjou hauwaswili kano ikao ngamjoli yona harima dakika banu zipano hilo yonde transhi ya mando transhi ya bili ngezo balia yabo hauwaswili harima lechi jitukufu capital ya yembajini Foumbouni ngome abonge aula batu hohima hahumunishani helize hazi kaya zinjanzi ngazendele yao memsinga mvua shayo aula horemani majamvua rijitole hamvu rijitole hamali rijitole eze nafsi za hatu rihime rimunisheni helize hazi kaya ngazendele yao na mwanao kasi harima yeshongo shabali ya baina omji wabana maaji wasili Mtsangadjou ya bana dawe abongeze hazi ngazendele yao ze hazi ngazendele yao wangalizi kaya onga mdunga o amonao le pano lilo wangalizi ka onga mionao yode le pano kaya o e première planche ngezo kufanishiha ingudi yabo le joru ya yabo wangalizi e première planche ye deuxième planche ngezo bala yabo wafili amale titi la pombo Johnny dabo baba abongea mwanao ze hazi kaya zihisa zandisa njia nzia marhaba ya metra Johnny rono aula ya ukana mvua se prenge ngao shange bidi ubatu rihime hahumunishani ili mkai hashiri heze hazi obahanika yao ngizo haungazendele yao amjori zidi usamihim na doza ba mvange ngao shakarna ubishia shangarjo bihiza ye kamera ili hawi tsatsa zambabi hemvua samahani dakika wangalizi abonge ngarendele yao hahumunishani obahanika yao bando banu ramambia nindo yokana amale pano lilo ndo banu kawo ye première tranche e pare ngejwandisa ranzi Mtsangadjou ya Dimani hauwaswili vanu abonge ya monao helizi hazi kaya zihisa zinjia nziani batu aula batu hohima hahumunishani helizi hazi kaya zinjia nziani ye makati ndanu wayo wadzima ne mashinu wa kaya wadhaminishiwa zihazi zinu wazendese
ngwao nizo ngwendao nizo hata mpaka nda vanu zehazi ngazendele yao abonge batu aulaho hima hahumunishiani hima hau tsanga lefumvu ikayao ngari litangao harima ya dunia kamil ngari litangao ho anadamu pia hena mru yajue ezendele yao harima ya masiwa harima ya nti harima ze region harima le bavu abonge hamande hedikao wangalizi ngamridunga ori mwambia nindo kangari jihunrao harima ye nti ya Domba capital ya Domba bana maji la Domba zihazi banda zandisa ranzi Mtsangadjou hauwaswili obahanuri zambili yao harima yenzi ya bana maji hauwaswili harima yenzi ya bana weni Carrefour ya bana weni na unongo handa momji wa Pijani abongeze hazinu ngazendele yao kazijazia kazinauzia timpaka yemiadika yao emashinwa wa irenge nando ulekeza yenzi ya inu ili Comores ili mgazija ili mwana ujo wasuli harmashesi wa shangazija ya hundrenzi ya vire ya titabihe ya tione mai abonge baturi himi kama laada haumunishiani yeze njema riono aula kana usiku lelo baada zihazi ngazendele yao ze nafasi kazi suruhusu haina usikurike banu shanga rjodorenga haina mfumo hamandeli ko rimwambia nizo suku rakawandisa za zenu kana haina mfumo arjodo wanisa refange mbapi Mwenyezi Mungu ajorumbia nando humunishiani rishinde rikae wadzimanda sinanyi hau ujua ezendele yao abonge hamande heli kaonga monao zihazi ikayao nga zisa zinjianziani ngazendele yao harima ye pare national ikayao yandisa mwambia nindo harima lejera la Mtsangadjou ya Dimani hauwaswili harima mumji mtukufu wa maji la Domba capital ya Domba abonge hamande likaonga monao wondo mji mtukufu wa yensi ya haurambe capital ya Domba maji abongeze hazi arjuhamba tihale yavo ngafi shenda kati hule makume hokananga monao ushahidi dauo dasuhima hahumunishiani ili hahudunga yezi hazi ikaunga zendele yao mtsidwambilo kana hari bala wakahanza wafanjao haungwajo abahanga monao yezi tendo awangalizi ikaunga mdunga o harima midaho la bada majimata yezi hazi ngazendele yao kazi jazia ngazendele yao mpaka ndavanu batu yuriono au labatu hohuja jerke badzimanda sino wandro hazi kaungo na zihazi zinu ngwendao nizo ili rikai hashiri rizombele dua rikena mo hasontipia zihazizinu zifanyishihe rikena mo hasontipia rizivirishie rizivire zifanya amani watike mndwa hazi wahe mashinua hau Comores hau jokoza bahama zihazizinu sharombe dua zihazizinu zendele heli rajohanza rasirao rikena mo zenzazinu roa lumanga roa lungazija rijerihime hauzibiribia abongele dahola hanyu lihimi banu heze jitahidi heze mfia ikawa Mwenyezi Mungu alikusudia rihime banu hahumunishiani hedi zihazi ikayaozi njia nziani ngazendele yao mpaka nda banu kazi jazia ranzi harumalejera lahe ye Dimani nani Mtsangadjou ya Dimani hahuwa swidi haruma kapitali ya Domba badamaji zinzia izo ngazendele yao zihazi ngazendele yao haruma zinzia zinu abonge batu garizombele yao duwa Mwenyezi Mungu handani ya wape unono mwinji wanduika ya wahimi harumazi hazizinu hauzifanya hauzishangiria haukabadzima yili zihazizinu zirenge surwaya yili zihazizinu zendele rikena mo hasontipia zihazizinu zikimu hakheri rikena mo hasontipia zihazizinu zitimu ba riono pare ikayao ikayambi abonge ngarombo Mwenyezi Mungu ke garandura rohe harima mai rehunrowe mayani basi huka harima nzia ikayao ngetu ichonge saba kulelo dike wandu usubuti na mtu asubuta zisele garla hahe oho pare nya kana imana ikayao eze taxi vumbulo kana de mabeni hunu Domba diso desicha uzinu de pare ikayao ketu keja ka virishiha charombo Mwenyezi Mungu kanga toka na mo de pare inu riwe virishie hasonti pia abongeze hazi zinjia nsiani ngazendele yao
ngazendele yao harima ye pare national ya hele jira la Domba makatiri lonayo capital ya Domba bana maji la Domba abonge yo aulavafu hima hakumunishani yeze hazi panda mwana ikayao ngazendele yao mpakanda vanu kajazuya mpakanda vanu baada uzidi zehazi baada uzidi zehazi abongenga monao heli kayao hazi ngazendele yao watu yo aula watu hudja rijelo nikanizo ili roka hashiri na ngari msahao ni haku ndombele ya dua zihazi zinu bazinu ti hazini yangu ikayao mahamili mkama de ya hanti wa harmazi hazi zinu rombe Mwenyezi Mungu watike handani ujokoza watike handani ujo hitilafi watike ujo hundra nimai watike ujo koza harmazi hazi zinu watike ujo hundra ni problemu kitoka yonti harmazi hazi zinu ruwalo na izombo zinu wazende sao rasi rawahimilia riwashangiri yao nana haina mrika yao ngujibiwa nezenje mazino ungu participa mazenje mazino rike wanono ritikoze rika harma raha na hawa ya amani yezi mwari jaidie rike namo rizibirishiane nro harmazi hazizinu rike namo rijezi hazizinu rizihimilie amandeli kao rizihimilia rike namo zi hazizinu zifangishihe rikane vatu imagari ya hatu bema natosubutira sise magari ya hatu hopareni au hunu nziani hunu dele pareka yao ngeji hundrao nana womba dua lejera la Domba ikayao duwahima hau hezi hazizinu kaya wazihimi amwemichi ya Domba inu haushangiria hazizinu wakena movao hauhima haushangiria zenje maba wadomba kwa talihanya na njema wou kakaribunizo wou zihimilia mwende mana ikayao ngamonao hedi ikayao zihazizinu zirengwa ngazendele yao wazima ne mashinwa na kwa tujitwa mashinwa wa wasili harmale jera la Domba kwa tujitwa kana wao wazambao wazishukuri yao wakanamba kaneke mduka tushinda ya liba shamndu na zambi abonge ngari shukuri yao ini chini tukufu ya hatu ola bana maji uja pijani bana daweni ungo ninti ni mapanga ngari shukuri yao umsharikiano wahezi hazizinu ni mashinwa ngari mshukuri yao ni haku hohima mzishukuriye muhime hawajua tabu muhime hawajua hali muhime hawajua haina bezwe ikayao ngwaya nzao hawajua yanza abonge ngari shukuri yao bamba nje makaolo na rizambe bortojo shinda rizilibe shaho zamba yo au la rizambe ngari shukuri yao haku abonge ngari sengele yao haku ahumunishiyani baba hazi tsinda inubai shazi hazi ngizo zijinga zendele yao abonge ngari jo tsengele ya haku ili hahumunishiyani toujours heli zihazi panda mwana ikayawonga zendele yao harmale jeralino abonge hamande halikao ngasivanu hahumunishiyani ngasivanu homkwa yondo wahezi hazizinu ngasivanu hahumunishiyani nangarjo tsengelea hata hobahanu ikayao ngwaji hundrao wa dameo wanu wa pare okananga vo wapu wao ngabo ikayao ngwa dameo yani walo na izombo ikayao lekafunga lihole wao hahulekeza ili hindini ili oandwa hazi wajujua haku ili hawenda ramunishieni kama laada heli kayao zihazi zinu ngazi jihundrao ngazendele yao na karnala wa umambiani ndo kazi hazi zinu ngazi jihundrao baina ya hezenzi ya zabala maji huwa suli ya mweka refuru ya banada weni harmwedo ma bien sûr
kuhima hakumunishani katika yao katendo yao lazima ni mashine awa abongea mwanao heli hazi kayao dushi anziani ngazendele yao mone mapeni kayao yo rozi ye maji malanika watame sababu kana bahe mvuange nyao ketina abiria mbwa watame wa hole maji sawa baha yototo emaji wayo yahe mvua ngatungo ulekeza habari abongea hamandeli kaonga mwanao kapitali ya Domba bala maji la Domba tayo abonge ngarjihundrao toujours harima yezenzi azinu hahumunishi helika yao yezi hazi ngazendele yao yezi hazi zirenge surwaya zahe pare ngazendele yao ngasivanu watu hahumunishi ili nuandika ya unganyi hule na nanyi mlo karibu mdodunga mjue helika yao zi hazizinu ngazendele yao hata mpakanda vanu abonge ngatusengelea toujours hawenda ramunishieni andika ya ngo unazihazi ho dingoni iho chawanu yo objective ya hao amandeli konga mzio nao kamtwambilwa hari wanu ndo holi do rajisenzia o malanika onga nzo hubulwa malanika onga nzo hupulwa ili wabulie walodi ngoni mwao hena sawajo hudja vanu shawatitabihe hodame lekafullo wardi warji wa hole herjer dunge esawajo kautia ye godro yani de pare normali hedika yo makatika ngwajo kakutia ngarjo kabadzima dasinani yani de Robert abonke amande helika onga monao helika yao yeze hazi ngazendele yao alhamdulillah ngarona kana zenzia ngazibulwao chaka zitusa sanyiwa zenzia ngazibulwao ngarizio nao monao emiano yahe ezi hazizi abonge hamandi halika yao amonao yeze hazi panda mwana zendele helika yao ngazendele yao ngasivanu watu hahumunishiyali ngasivanu ndasinani hata mpaka hazi inu yitimu haina mfumo Johanza isodoka haina mfumo kado nraro kado au kado ne pourquoi pas hau haina usiku shaheze nafasi kazi supermete ize mayenza ushinda rido kabano haina wakati remunishiani sha haina mfumo ka remunishiani omwenga mjoshinda mjue hele ezendele yao harima elejera abongeyo au lavatu ohima hahumunishiyani ngamonao nanga mbeho message kaya obo wananyasi kaunga mwenshi ubonze ngarimnikao ni twamaya ukana mratsike mhara ohula ile gari ranzida baha yali prepare yali vahize yajale hensi hunu dahoni esa ila haina saya ujo waswili banu au waswili nsia hamanda zinu au kana emi adika irengwa 2 ans abo enna ngwajo dame wapwe wa malani uloze pon wa hulekeze ye enna wa holele dodo abonge mbuyatike mhara hota haye mna garime mawahahe ya mhule ajamwe hensi banu yake banu yatijotabiha shele enasa hauhena makatika yao gujoka utaha ya baliye emba egarla ukasema narso subutira to magari hatu de hele parika yao ngeji hundrao magari hatu ngario honsi ubanu hata mpaka hazinu hisa ndaborjo sisa ye magari hatu ho pareni ensorongowe amona wana helika yao ngwaji wao heli ezi hazize ndele yao Sorongwe mbapi? Ai ngode. Realo do kambeza taxi do pashia. Ashirongo. Abonge gasi gazjundrao mwambia nindo kazi hazizinu zandisa ranzi Mtsangadjou ataziwa swidi harmale jirala he Domba ani ngarjundrao mwana ende Carrefour ya uhea bandada weni harmaya
Oh, edo homba himaranzi tinile namro washia msungore mwa mjimu. Yonga mjo ya amba shara ukaradhi. Bana daweni mjimu karefurunda yenu. Nana usiabana maji, nana urejei harma lejira la pijani ungoni huenda Mtsangadjou. Abongea mandeli kao ngamjihundu bano mjundo damina na zioni. Ikaya ungwa somao harima edise ya muhoro kantu ujeleza nae. Abongea joa kausiza mbabize mikro ili warongo wembabi rijue heli waonao pareli endele yao ne heli kaya ongwao ne heli kaya ongwaji ngwaji rezoneo anatsengele mzimaje ya jarongo eurongondo abonge handani ajore ya salamu rihula uli handani ujipresente kutujibu wasabati problem. Assalamu alaikum. Jiko santre babo ngodu. Sabu sava hao. Okay, sisi ngasivanu objectifu hauja ri onese wa lohule no alo karibu heli zenzia zinuzidio ngwajelia ngwazio nao sha harie ujuo ndongo do ulova hanu nyinga yivanu parfonga rimona oni au kama arimono na mikoba abonga rambo kanywa na zioni amwenda umolekoli rikanza rijue heli mndio ne pare inu heli fangishi hao heli nzia iliyo kamtutabiha enzia ino la ranzida banu wasuli ho mudria ngamtabiha kamtutabiha yede pare fangishi sana kule hazi usendemenji na tendele muziseni lilo chanda ningo joji presente ranzi no mjini hese la rinja mwe masuala samahani. Para hapso mwe mjini ngamona onge na uhara na kana kahulwa karna ko muwa shari ko bitwar ba hindi woni mratsona mru ayo kutwanza wonehwe bidu onehwe mikajuni sindaba hare ho usisika amazi hazizinu heli zendele yao ngamjipi wao heli au wangarjipi wao swafi marka utabi haba hazi taksisi ho parabisa mzade katiko centre Ngutsojitsesa shangari jo utsengelea bomba maurongo mba manama sava baba abagizochi amadeli kaya o ni sumo nani hakuoma bareni huno neli kaya ozi hazingazendele yao ari antari juwe elize hazendele yao hazengezendele yao je wanama hazingazendele yao ndo ngarchukuru Mwenyezi Mungu paske ritabia mahaninchi abamru kusongo vura henzahe ngashukuria Mwenyezi Mungu kabatisha kalma zenzi zinu wao raka batishaka. Okay, ngamishiao mazoferi kaya onga wajundra o harima lejera la ensi ya Domba wazamba ndo yokana ngwajivi wao kana mahaminji ngariko zao harima hazizinu heli kaya onga zendele yao kaba ima wandu wafanywe hazizinu ande mashinwa kantushele naye mashinwa nu kwatsi ani kwatsina kana lelo hamazi hazizinu numjini hunu nudo ntsani katsi mjini ngwazibwa uzenzia hongwa tungozisa sanya wewe ngarwashukuria paske homjini wa parsa za nyumba kwa tsumi nyaze nyumba ngwatsongo fanya helo eli sao honze ngwala mho warajisa muhonze shaho mjini kwa tunakarudo sho kana ena parilo mjini kangabo par exemple unda unati yao ze taraja zilingwa puwao raka jao na zapula ranzi pijani huja rakabaja pulwa baba mshazenzia normal wana plus wa darange do apula wana plus mkaradhi wana plus wa pulwa wenga siradhi na za nogoskir abonge ngashukuri yao juhudi kaya wananyasi ngamwishia weze interview kaya ngwazirengao kumba na ronane ngashukuri yao nana bonge ngari udunga wenzia tujuru hawasili harma wo mji mtukufu wa pijani ikaya mono ranzinda bala hata wasili banu ezi hazi panda maana ikaonga zendele yao abonge ngwazi tolia ushahidi ya ukanazi hazi savanga zendele yao ukanazo kweliri kahishia wandu wakahamba ukana homjini zetaraja ngazijopulwa mndulo na mpado za zijereho pareni ngazijopulwa ima asamale jiji la pijani na ola mengoni mazoferi wakaya wahea harima lejera linu
na hamba kabaja pulwa hata mbaba hanu abonge ngarshukuri yao heli kayao emashinwa wazingara zihazizinu hahuenda nizo utia turu harima yensi ya hatu autia turu harima lebavu autia turu harima yezenzia hazonti pia ili haumkayondo wa he yeshesiwa aurambe yensi ya Comores abonge ngasivanu hakumunishi hezi hazi panda maana ikayao ziripasa en tant que ma journaliste rihime hakumunishiani heli ikayao zihazi ngazendele yao zihazi ngazendele yao haukana ngamonao heli ikayao zenzia ngazirajisi wao ngazirajisao ili haukana ili hauka zihazi zinu riono mai riono tabu riono mkozo mwinji wahe magari nasi maraia au kana gari kalija kaushinda lafanya mfumo kwa jamba mwezi shangal tungo uranganyiha au kana yende helika ya oye yezisima zikawjihundra haungazi jihundrao harima lejera linu abonge ngarshukuri yao helika ya o zihazi zinu zirengwa ngazendele yao zinji yanziani ngazendele yao nakarnaula wau zirantuma biani okana nardozo mbele ya dua kadikena mo ba zinji yazinu au jamba zihazizinu wenji wajuhanza ke ziwa waswili na wasutini wa taufiki oka ziwa waswili kazi ya waswili sha Mwenyezi Mungu hamba daruma lejira la hedomba yende maana kaompakanda vanunga monao heli zihazi kayao ngazendele yao abonge garzo shukuri yao barombo dua rikena mo hasonsi pia enzia zinu rijeri zibire hawa ya amani hawa ya usalama nguya riponesha ari nezi akisida hikayao ngazi jiriu haku nana wananyasi hikayao ngwa bali yao ye magarire mahure matiti wado eshelea ya ukana vanu imjizi ndia roha harma arma ya waswili zedi wonde mjizi yani ndia roha bana maji par exemple ya waswili bakanza ende pijani ya waswili hau ya roha pijani bakanza ende bana maji ya waswili shamdo ba mgazi jahamba kabana haraka nandro abonge garita shiwao haku ya ukana nareke wandu waudo hofe ya roho aukana ikakuja hofe ya haho kuna hofe ya hemananyu yende mana kongarji parao ranzinda bahana na upara mazoferi ikayao watukufu wa helejera ya ukana hazinu warombo Mwenyezi Mungu zitimu ha khairi ha amani na usalama sha Allah na mdojua ya ukana kairi ukauka ufanya turumbili kairufanye nzima waswidishe amana urejei utikoze watikoze wandu legari lirejei hawa ya amani ala yongarji parao na nahum parani yaukana ngaritashi wao haku rike wandu waudo fikiri shariti sorenga yaukana vanu ngaranzo rende abonge na resindihe na manje vezeni tapiliye mda hufa waturu turu nafe bae pare inu tipare nyangu amjua hao yaukana ngarishi yao au ngario nao karfishi yaukana ranzi Facebook wandu andisonjia mazi hazizinu ngario nao zia kisidaika yao ngazi parihani hao harima lejera la hemba jini waswidi bambao mitsamihuli eze akisidaika ngazi jiriu anduko atufikiri yaukana inu pare kayao ngabo ze kilometrage za kani nirumie vitesi kadha hau vitesi kadha sha ena mndugu jioni kana bahanga mimjizi ngami jau ngami fenjau hoti ndiho ranzori waswili daraja ya ukana lelo wa roha harma lejera la hedomba wawanda bambao sha waswili ha amani ha usalama rekawa weche ikarawe wa refami rekaya de mabiria
ka n'importe qui kaya o mdungana harima shombo shamndo abonge ngarji parao na humparani yakana vanu mjizi dojo mwiso dokana haku doishelezi sana kana monao zenzia zinu hamande liko ngarzi juao zinzia za kanyangu zinzia za kanyangu hata aswilan abadan nzia za kanziro rizijuao rizesheleao razienshi raziona razivira hasonsi pia abonge riti naridoshelea jana sharti sokana legirila lelo okana hamande likonga mjuao ze parezinu zintipare kaya sawane ze pare za kautilwa hale shaze parezinu zinupare makhsus zinupare makhsus kaya ngazi fanyiwao zipare kaya zikau ujihunga yele jera okana wakautia ze parezinu handani de kalare wandu wakaufanya hazi zinu handani okana sio juhari parsaze parezinu zikana kamndu adutsa hayangalie ze parezinu zikana na makwaru kayao ani gari kalifrene likauizinga seki shae parayona ya tuloranzimo roni hata Foumbouni au mituje Foumbouni ani ngio amtamrujamba ikombe au kana baisha ufrene banu shakaltiba banu changa mpaka ulitengele a emetre abonge ngarji parao na namparani au kana sisi mafundi wa magari au baskarji uendesa shangi miendesao dangi mjuao muna oze pare helizitilwao mrajo holia dziwa harima lejera lahe embajini jwalo hea hata wasili harima yensi ya mitsamihuli mrajo hola dziwa yalinwe yondeli kaya we parenge za gazao ngio nuru mido mwambioni ngio nuru nge wala aboge yondi orlinda oka ngarjotini wayo hunu abokere tini wayo hunu borjo kana mo hasonsi abonge ngarji parao nana humparani wangalizi na mazoferi ikaya watukufu ikao nguribalia si ujibwa nini zikae harima fikira zikae harima beshelea zikae harima weshelea walelono wa maudure nenzia ikaya ngarjoka hwedunga ngaunga ridungao kana bana baha hunu hetrase wa helinu ndungu vurole gari mbukatsu fikire kana na nende hambabi na nifikirie vangu ili nsijo livura banu linishindi kana sisi mazoferi sha omwe ngarjo hamba haukana ngario nao heli zihazi mazoferi wa hatu wazifanyao ngari kubaliu ze fikra za hao ngari kubaliu ya ilmu ya hao shao homweshelezizano yo aula haukaya ikareshelezana ngam amini yaukana garjodo eshelea ze danger abonge amande likonga mmonao sarwa suli harmo mji mtukufu wa Pijani harmaya lejera lahe Domba shaheli nilewao wananyasi ngwajihundrao harmaho dame au kana izinu nziara zivira ngwajihundrao harmaho dame baina ya Pijani huwasudi huwa ndani heli naelewa shamande likaya onga monao hezi nafasi neze maya ya ushinda ri waswili homala nikongwa jihundrao sheleba si wanadamu kikata shindara waswili harma homala nikongwa jihundrao kakata shindara uzisamru raju homala nikongwao karihimersa gari lidunge wakana rikaudhani wakana hodame ngwa mwale jiji la Pijani sham monoha mara hakwa jawaswidi shay aula da suhumuni shiani heli zihazi pandamana
ikaya ngazendele yao no bahanu ikaya ngizo bahanu zandisa hamadi likonga zijuao zandisa ranzipija ranzia momji wa mtukufu wa Mtsangadjou arme Dimani huwasili harima yelejera la Domba yani bana maji harima Domba yonde bahanu ikaya mono ngamonao mridungu ngamridungao heli ze hazi ikaya ngazendele yao abonge ngasibano homkayondo ngasibano hahumunishiani ngasibano homkobadzima rasirani hahudunga yeze hazi panda mana ikaya ngazendele yao awabatelewa yakana eze hazi zinu ngazijihundrao ho wandani ngazijihundrao ho wandani ko dame kezombo zikaya zohima haudame kana kamjunga mji wa pijani abo angalizi karitsuka wale no basiti wale shanga rjordije harmazi hazi kaya ngazendele yao kama laada hosoni kaya orikaya sharkanzarwa sudi hule hauranzarende hule shaheze nafasi neze jitahidi ya ukarwa sudi rendera munisheni ho mahalanika yao emashini wangu ajihundrao kana batira mboya kana ngwa jihundrao harmale jera la ho wandani yonga nzao rihunde shombo bandri pashiye hande rendera munisheni kakarja honda so DJ harmazi hazi okana muhimunde zihazi remunisheni banu zidio okana katimru sujua kana zazinza ndisaranzi Mtsangadjou ya Dimani washidi harima lejera lino rijihundrao la Domba nabongetse na mande likonga mu ngamwishawe adhana ya dhuhuri saija abo handa ndo ndande raswali ya dhuhuri bayo muhimu heli rejei harima yezi hazi okana zihazi tujuru ngazendele yao uliyo yao nyungwa bano rende ho wandani shanga jordi fanye reportage ya ngindwa jina ya ho wandani umunishiani zihazi kanga zijunda harima lejera la ho wandani heli kaya ongwa dameo lekafulinu abonge ngarjore jay toujours harima zihazi kaya ngazendele yao unika ya rilaya harima enzia ya banadawe ni mjimhu wa sudi harima omji wa bana maji omzara wala kwa wasili hono pijani hao anwa dameo yo ngwambo mkini yaukana ngwabo zihazi ngazendelea mu mji wa pijani abonge ndani ndo raswali ya dhuhuri wangalizi ranzi DJ joka usambabi eze kamera mrione ndio kana zejitahidi zinu karjalala rihimi kana ngabo mvua ngabo jua shakar na ujua ke karihimi ahumunishiani eze hazi panda maana helika yao ngazendele yao harima yelejera la hatu jera la hedomba abonge amande dikawa monao sirji hudumundo wakanena semvo ejo kahunga ngari joji proteger rasire re zombo za hatu ili ritilowe haurilowe no zombo ritilowe rindere munishieni heli zihazi panda maana ikaya ngazendele yao abo wangalizi mpaka ndabo reste branché bando raswali ya dhuhuri adirejilane harima tujuru yeze hazi panda maana